Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ivan at taga Benguet. Sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw papagayam, kidawan mi manan kada kayo nga i-like, i-share, i-follow kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero Facebook page kan Ferds Caballero YouTube channel tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Liklikan nyo ti dumngeg kadagiti agre-re-upload iti drama tayo gagayam, agsipud ta kaadwan kadakwada kat scammer kan sindikato. Naragsa kapanagdengeg kadagiti papagayam tayo di Burgos, Isabela, nang runa ken ni Elaine Mamwad ken ti si Bubukal a Mamwad family. Shout out pa kada Jennifer Benito, Alvin Pasqua, Macker TV ken Emeline Sanlutan. Espanto family iti San Esteban, Ilocos Sur from Joanna. Kakabsat ko dito'y Prado, Umingan, Pangasinan. Sabas kan Barcel family, ti Pinoma, Kawayan, Isabela from Ivy Gutierrez. Sima Velasco, Gakayan. Henry Velasco, Nelson Chego V from Piquet. Alamo Maliaga, Lagimon family ti Bisago Apari from Cuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari Cagayan. Rodi Bakay and family kan amin at Tagalapogan Tumawini Isabela from Mylene Bakay. Regine Faye Roderick
Ezra Liwliwa ken JV Kasay from Jean Kasay. Debet Niveras ti Europe from Nida Niveras. Lomo Arcebal family, Papang Junior Arcebal, Relita Lomo, Dennis Bulaton, Kylie ken DJ from Cheng ti Riyadh. Rudy Garcia, Rosita Garcia ti Ilagan City Isabela from Rachel Garcia. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, Daisy Jen Jose from Josephine Jose. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Makablaawan pa the Jeboy, Maraya Angeline, Jervy Abrohena from Mary Jane Abrohena, ti Sandiat West, San Manuel, Pangasinan. Pagulayan Unay, Okwaman family, Tinakalma, Benito Soliven Isabela from Jason Pagulayan. Dave AJ, Bimbo Jr., Miriam Tamang, Pascual Bacani Tamang family from Bimbo Tamang, Timalamag East, Tumawini Isabela. Sagon Laulita, Namoka, Amigable family, Nerona ken Bueno family ti Barangay Barwan, Agno, Pangasinan from Aji Lloyd Sagon. Pasita del Rosario ti Rojas from Aldrin Reyes. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Ivan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngeg. Adamat padas ko kayat ko apaikan biag babaan to'y programa yo, tanam na maag amakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan manang itinagan nga Ivan at taga-Benguet. Baro akpay nga aging ga itamanang. Adaapong ko abakat ken lakay, kat isuda tinang padakkel kanyak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga manang ti agsalaysay, idi agtawan akpaylaeng iti 10. Apay nga da kayo, apong? Wala, tadida ka ba't lamaura yun kani apong mo alakay nga umalati o di tabalay. Anya nga midaya ti araramidam. Apay nga agmay-may saka. Adaman nga minan na panan ni nanang apong. Adamat nang sukon kan ko ana alalaki. Ha, napanan na ka na kan asinaw na di alalaki. Di namat imbaga, apong. Awan ka no ti bibiyang ko no asino ti lalaki akadwana? Ay na yan, Jainam. Di pala nagbalbaliw. Iso ka di day jay kadwana idi na minsan ngal daw. Kasla sa balimot, apong? Ha? Kasla ada yung arot ti papananda. Tadamat imot ni nanang abag. Anya? Ngam ko na namat niya agsubli adagos. No awan nga aging gainton rabe eh. Umalati o kanto di tabalay, taditakan amaturog, wan? Orayok latan ni nanang apong. Kuna namat niya agawid matlaang. Ang mga no agungot manan, no dinak masangputan diti balay me. Ay, nalangarod. Alaam da ito'y imot ko abakan. Tapno adda ka nam inton madamdama. Numala daw nga agawad dyan na laing nga inam. Wan apong, agyaman akunay. Nagkapwam ayabakart. Nairedep ko lang itapagbiit. Awan kamatan dito'y balay. Napan ko man sinuknalan di apukom.
Tadibot lauman lati dito'y balay, akas itisigod nga aramidon na. Kahit aday-day, Ayun nadanunak nga agisimsim pa ije balay da. Awan mag dyan na laing nga inana. nay, napananda ka numanan. Adda kanumot nagsukon kun kwa na lalaki. Ngam saan ajay nakita tayo di na minsan nga aldaw. Anya, sa bali manan, ay una yan, dila agbain di anak mo itar aramidin na. Makit kita dagiti ka aruba nga agsasabali alalaki ti kakuyukuyok na. Ay, jak ba na mo kun ibes? Talagaan na itulangan di kasday nga aramid na. Awan lang arudan tinabangunan nga ama ti anak na. Ngam di pala nagbalbalew. Nga rod nilagbain iti anak na. Dumakdakulan akas day ti makitkita na nga aramid ti inana. Nagmayat lakit at dusaganan na dya ababae. Mangibabain. Saan nga taamaas yan iti anak na? Intugot mo lang kumadituyan ani Ivan. Di nangarod kayat. Urayan na kanaw ni nanang na. Amangan kanuno agungot no di na masangputan ije balay da. Parbangon mo't kaya man. Naiturog ko mo't dito ayan titugaw anang ururay kan ni nanang. Apay nga taasan na nagawid ni nanang. Kung nanang mata sumangpat matla nga dagos. Nagpatpat nagmata na sana nagawid. Napananangatan. Di nasayaat. Agluto ako niti pamigatan mi kan ni nanang. Adapay mo dyan na po idirabi kan adamat itlog dito balay isulangan ti ilutok ang mga numabisin ni nanang inton sumangpot agungot tumanan na bilang awan ti masangputan na amakan. Ivan na po, kaumayak man. Da kayo matgayam apong. Apay akas lakaririing mo kat aldawan. Sumrag kayo pa yapong. Nakaturugak manan ngamin apong. Napuyata na kami na ng uray kan ni nanang. Kaya't mo asawan. Saan ang naghawid ni nanang mo itinagpatnak? Saan nga rin apong? Kung nanamabit lang iti papananangam saan mo ito na nagawid? Nakaluto ang pa'y ni Tarmusarmi. No kasta, di ka pa'y nagarmusar, apaw. Saan pa'y apong? Naurayak nga rin ni nanang. Apay ngayawan mo ito ni nanang apong. Alas, saan ka nga agsangay? Ang mga nodalaang nakataktakan na. Di nasayaan. Sumurot ka pa'y ijibalay. Aging kang awan ni nanang mo. Ije kan tumutin amangan. Ang mga nagawad na di nagmasangpatan na abong. Ay sakti makaamaw. Padasan na ka nga ungtan tamakita na. Nakakita am iti ina asaan nga agawid itagpatnag. Marmarwa mo dyan na am. Talaga masuro na ka iti kasjay nga aramid na.
makelak nga awan na bangunak nga amama ng Emmy. Ngam saan nga inlimod kanyak ni nanang ti maipapan iti amak. Irresponsable kano, iso pinanawan na. Kat manipod idin, saan mo tan ang nagpakpakita kada kami kan ni nanang. Di makelak nga agduduma alalaki ti makitkitak akakuykuyog ti inak. Saan akanunungan da apong ko ti kasjay nga aramid na, ngam awan maaramidan da. Nauyong ni nanang, at dadagiti kanito akabilan nak no napudot ti ulo na. Ngamjak nagimula iti sakit tinakam, gapo ta ipatpatag ko unay ti inak. Ngam adaday di kanito apimanaw, kat saan meten ang nagsubsubli. Mano nga aldaw asinang sangitak day di anapasamak manang. Inaldaw nga ururayak ti isasangpet na, ngam pulos asaanan ang nagpakpakita. Iso ang nagnaadak meten iti balay da apong ko. Daydi meten ti rugi ang nagimula ak iti sakit tinakam kankwana, gapo iti panangibati na kanyak, ajak ammo no sa dino tinapanan na. Manipod nga rod idin, nakakaammon da apong ko abaket ken lakay anang biyag, ken nang paadal kanyak. Apong, umadanin ti graduation mi. Wan nga raw, apawk. Kasla ka ano laang dahi dinagbasit ka pa'y laang. Ita, ang kolehiyo kanton apaman ang makatorpos ka iti high school. Wen nga rod, nagbiik nga aglabas ti aldaw. Excited ak nga rodan nga graduar apong. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Saan abalay ay ban? Tamanumot la palabasan ng upat atawan iti kulehiyaw. Di mo mapupuutan day tapok. Madamdamalaang nalpas kanton. Kat makapagtrabaho ak to napong. Kaya't kumot na subadan tirigat yun ang padakkel ka ng papaadal kanyak. Ay, nari mo panunutan day ta, apaw. Pagrabangan mi day ta, saan matan anak pakita ti inam. Di na makita, ti pa nagturpos mo iti high school apok. Di isuko ba ti kadwam nga agmartsa intun graduation mo? Awan gayam apong, at paramidak. Panawan kayo pa ditoy. Senyahang bakit? Awan ka di tinadlaw mo iti apokam. Nadlaw ko ang nagbaliw ti jarken langana, apaman anadakamat ti maipapan iti inana. Ay, awan nga raw. Aging ka ita, kagura na pailaang ti inana. Ikasanaw, mano atawan anang namnama asubyan ti inana, ngam din amot pulos na uray. Naupay jay ubeng. Iso ang nasukatan iti gura, ti iliw na kaninanang na. Agpapanpay sinyang. Saan ko marumbang akas jay? Ta inanalat na day jay nga oray anya pa'y tinagkurkurangan na. Kitaam kanyak. Pirmitigurak idi kan nibet nga anak ta. Ngam itata na amiris kaon ti amin. Saan gayam arumbang aguraan di anak ta? No di kat rumbang laeng akaasyan. Tadi tay amaw, no anyan tinapasamak kan kuana, iti kinabayag ti panawan asaan tayon ang nakit kita. Ay, sa bagay. Punot ako nam. Ang di mo mo't mababalaw di apo ko no kasjay man bilang ti marikrik nana. No ide, sangsangitan na ti kaawan ti inana.
Saan itan? Takagura na mutan. Sabay la kumatay ti panaglabas ti aldaw kat agbaliw matlaeng ti marikrik nana para iti inana. Kan agpakita kumamatan jay inana kan kuana. Kablaawan da ka ayban. Ay na, agkuleyo kanto na po. Agyaman na kada kayo apong. No saan nagapoy ti pa nagsakripisyo yan ang padal kanyak. Nalabit adya ako nakapagtuloy pa ang nag-eskwela. Ay, saan mimot nga itulok day ta, apok? Wan nga ron apaw. Kaya't may ang makaturpos ka tapno mapasaya at munto umati masakbayam. Saan kami abumato dito'y daga? Agsalong matan tipik sami kan ni apong mo abakat. Kat sapay lakuma, tada kami pa'y ito'y abihag inton agturpos ka iti koleyaw. Wan apong, amin nga arapap ko kat karaman kayo. Kan kayat ko pa subadan ti amin arigat yu kanyak. Saan man aday ta ti panunutam, apok? Ti bagim ti panunutam. Naragsak kamin kan ni apong mo alakay. No makita may, anaragpat mo nagiti arapaap mo iti biyag. Ikagumakak apong, gapo kada kayo. Kaya't ko maramanan nyo pa'y matibaligik. Tada kayo tinangnang runa nga inspirasyon ko. Iso adiyo ba'y bean ti bagiyon? Wan, apok, di kagdanak. Aging ka nga adda ka iti sidong mi ni apong mo alakay. Salwadan mi ti salon at may. Tapno makadwada ka pa'y iti naunday a panawad. Kumusta nga iti estudyante may iti kolehiyaw? Maya tapong, in-enjoy ko na iti korsok. Nasaya at matnukas ta ay ban. Mala, lalaingam tapno makaturpos kanto iti kolehiyawan. Wanapong, dandani kun maragpat tarapapyo para kanyak. Ikarik nga graduarak to. Kat isagot kun to kada kayo ti baligik. Isagot ko kada kayo kun ni apong bakit ti diplomak. Ay lakas lama parpar mata kun apaw. Anasaya at tao ti agbalin na masakbayam. Nagagat ka nga agadal. Kan porsigido ka ang makaturpaos. Wan apong, para kada kayo kun ni apong abakit. Agtrabaho to adagos, apaman ang makaturpusak. Tapno siyak tumutan ti makamit amin. Ken, kayat kayo nga ipasyar, iti sa din naman na kayat siya papanan. Ay na, maragsakan tulakit din ni apong mo abakit, apaw. Dahil tatitagay uray na, ti makaturpos kanton iti kuleyaw, kat maragpat mo ti amin nga arapaap mo.
Maliit ang naglabas ti aldaw manang Emmy. Kas iti kari kadaapong ko abaket ken lakay. Nakaturpusak iti kolehyo ket nagaplayak adagos iti trabaho. Napagasatan akmet ang nakastrek iti maysa nga opisina. Manipod idi nang rugimetten alimmag-an ti panagbiag mi manang. Maipapaay kon amin akasapulan daapong ko. Amin nga arapaap ko para kadakwada ket natunoy kon. Kayat ko ananamay ti panagbiagda. Iso nga inaramid ko ti amin tapno matungpal ko ti karik kadakwada. Maragragsakan ak ngamin ang makakitkita ang naragsak dagiti nakautangak iti anyaman ang naragpat ko. Ken maysa talaga nga ipatpatag ko ida. Kunak no awanan ti dumteng pay aparikot iti biag mi manang ngem nagbiddutak gayam. Ivan, naimbag tadakan. Adag sapsapol ken ka. Asino? Awan mo tinam na mga kabisitak nga umay diti opisina mang sarungkar ko makanyak. Pasensya ka na. No pinakibiyangak adamagan no asino ti agsapsapol ken ka. Ay sus, okay lang Maris. Awan mo ti parikot iti daytaket. Apay ngamin, asino ka na dayjay? Kwa? Nanang mo ka no? Anya? Wen, ninanang mo ka no. Kat ada iti labi. Ururayan na ka. Pangaasim, Ivan. Di mo ko mapagturayan tiguram. Sangwam ko matiinam. Nabayag a panawin asaan kayo ang nagkitkita saan ka di? Panawin mo't siguro tapno agkita kayo ita. Kalpasan tinaunday a panawin, apan ang panaw na kanyak. Adapay lakirat ti pakinakam na ngagparang ita. Talaga na puskol ti panagruprupa na. Please, lipatan pa'y kumatiguram kan kwa na. Kasarita mi tinasayaat. Ala, mapankan. Itay pa nga ururayan na ka. Ivan, anak ko. Anya ti masapol mo? Apay nga may ka ditoy? Kaya't ka ngamin ang makita, anak ko. Barukan. Wen, baro akon. Saanen ajibasit nga ubing basta pinanawam latan. Kat saan mon asinubyan? Pakawanan ako maanak ko. Bayam ko mga ipalawag ko ti amin. Saanen na masapol? Diyak kasapulan di palawag mo. Tamanipod pimanaw ka. Linipat ko nga dainak. Ivan, anak. Pumanaw kan. Kat daytoy kumanti maudi apan nakakitak kun ka. Awanin ti anak mo. Kat awan matan ti inak. Kakadi nga agpay sudayta. Bet, anak ko. Uwan, siyak nga roon, tatang. Ay, anya tinapasamakin ka. Apay akas ta tilangam. Nakakutkutong ka. Kasla, ada sakit mo. Kenapa nga itakalaeng anak pakita? Kalpasan tinaunday apanawan manipod itimbatim ta anak mo. Pakawanan dak, tatang. Ingkulong naktilalaki asimurutak.
Pinagbalin na katagabo ti pamilya na itinabayag a panawan. Awan maramidak. Tabambantayan damot amin agaraw ko. Anya, inkulong da ka? Na kunak do na saya at tinagpanagan ti biyag mo. So alinipat na kami, agraman ti anak mo. Saan, tatang? Manuadara sa ginandat ko ti aglibas. Ngamjak nagbaligi. Manipod idin. Nakarkaron na nagbalinda na ingat kanyak. Naimbagmanta nakapanaw ka itan. Manipod na amuanda nga danadagsa na sakit ko. Pinapanaw da kong tatang. Saan da ka nga obligasyon ti mangipaagas kanyak? Naimbaklangan. Tadagayam ko anang tulong kanyak. Kat ijay tinagnanaudak manipod pinapanaudak. Nagawan mo't tanakod sinsya na kita at tao. Kasi kamot nga rin no kasta, anak ko. Naimbag nga rin ta nag-awit kan. Dito ka nga agpaimbag, bet, anak. Saan ang tatang? Amo ka din akong maaklon ti anak ko. Kalpasan ti panang ibatikan ko ana idi ubing pay. Nagkita kami kat di na kun mapakawan pay. Saan apod no dayta, anak ko? Nasingpot ni Ivan. Amo, kamaawatan ng tumutlaang ti amin. Diya ko namnamaan pa'y dayta. Tinapatag, nakita kayo pa'y tatang. Nanang, kan kang runaan ti anak ko. Pakawanandak. Naragsaka ko na mangipulang itibulod ko abiyag. Ita, tanakita kayo manan a pamilyak. Apok, naimbak ta si mangputkaan. Nay, ape akas lang madanagan kayo apong bakit? Imawag ti gayam ti ina, mapakipagnanaidan na. Intaray da kano iti ospital ni naanang mo, kat critical ti kasasaad na. Anya ko may tapong. Ganabon na Gapo iti inaramid na apanangabando na kanya. Apok, saan mo kumaapagar yung tigura di tapusom? Taan niya ko matikayat yung reaksyon ko, apong bakit? Makaratuta ka mapan mangkita kan ko, ana? Amok, apok. Marikrik nak. Asaan aday tati bagbaga ti pusom. Amok anapatagpailaan kan ka ti inam. Itilaksid ti inaramid na kan ka. Nagsakit, apong. Aging gaita. Marikrik nakpailaan ti saam iti kaunggak. Gapo iti panang-panaw na kanyak iti. Inaldaw nga inururay ko. Pinagpadaanak. Tay pagarup ko nagsublimot lang kanyak. Ngamawan tila uray ko, apo. Rinabi nga agsang sakit, ha? Gapo iti iliw ko kankwana. Adda na dagsen na makagapo. Nuapay asaan ang nakasubli ti inam, apo. Nabayagan ang nagbabauyan natin na aramid na kan ka. Gamapay nga rin talaga nagpakita ang kalpasan tinaw. Naglaban